What's up, the Alpha? We're about to fly off Korea for our training, guys. Excited up? First time video. Wait, guys, wait. See you in Korea. Sekarang ni handphone saya yang pertama. Matcha. Matcha. We don't have matcha. Matcha. So sekarang pukul 11.37. Kalau handphone ni, kalau handphone iPhone saya dah 12.37. So saya confuse sekarang. Tapi kita tunggulah. Agak-agak berapa jam lagi? Hi guys, we are kita kat mana? Burinan Alpha. Kita dekat Korea. Let's go. Kita nak pergi cek nasi mak buah hantu. Kita kat Korea. Hey, welcome to Korea. annyeonghaseyo. Okay. So guys, Alpha dah sampai Korea. Dan bukan Kod Diang tau. Korea. Betul kan? Okay. Kod Diang balik kampung aku kan. Korea balik kampung Arab. Bas Alpha. Bas Alpha yang pertama. Guys, kita dah sampai Korea. Yeay. Okay, yang penting kita tak kena scam kali ni. Kali ni betul-betul.